Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm the like Gagash. Na magalo of course nga trending across Facebook. Yeah, so kuna post link afika yitsariwa of course hiti 8 August individual Verman Casero, I guess. I think you know Vitrahena, I guess. Yeah, so post we look traditional before you can see which is already na 6,100 reactions. Imagine guys, 6,000. Okay, yeah, so fika hlala fika tsala ku mfana wo titshega hi nsati hi ku I dyondzekini a ni n'wi teki serious. Okay, and then ufika hi pfula swona ku fika veka na masipala Gagash kwalano. So immediately ni vona post leyi mina ni vhete ni ku mara Gaza no man, Gaza no, before even hla response ya Gagash. I mean like so kahle Gagash loko a fika teke manti swa fika teke munhu un'wana like wo hlupheka like level yi va yi ri low ngopfu swi ri ndlela yin'wana swo leswi vanhu va vulaka swona because a hi ro sungula of course Gagash a kha hlaseriwa hi timhaka so na hi timhaka to va ku i landze mali ya leyi ka ngama yena because munhu wa timali munhu tanihi swi swi ta ku I loyara and stuff like that. So swi ya ka the same explanation yale ku Gagash o landza mali mara a fika a landza munhu wo hlupheka na come on guys a hi lolo ntiyiso un'wana na un'wana na un'wana ka this leader mina ke loko u kuma opportunity a nge ali ku va a n'wi teka because a wu zi hlupheka hi swo tala. However, I can't Gagash to respond because I posted like trending. Yena already that's one of you been ya misalo yena so like 8,000 reactions. The one year ka 6,000. So Gagash Ingo is winning. As you can see. So if you one of Gagash, of course, Africa posta a picture ya misalo. Yeah, na misalo nga chekela Gagash lo. If you ka ang posta ka account as you can see. Mdena fatsala ko shungan okay. Eko mang tega again lene. Yeah, so if you tsala ko xin'wana mo rhandza ku ni vulavurisa se ni fanele westa energy ni ya hlamula swihlangi swa mirhundzo na. Okay. Wa xi vona xi bihe choice to suka ku bohi choice swi loko come on guys va ku I bohe na choice a ku na lexi nga ku famba yini ni wo ku hluphekeleni. Yeah, emdana a kombisa ku ma swona ku xi bihe choice to suka man xi nyekeni swakudya xi khome hi ndlala. Okay. You can judge for yourself. Mina anti ku chingeni vele mina ta ku report-eni so you'll judge for yourself if impela mvona ka anga na ndlala misado as you can see kwalano. And then I continue kombisa ku nta teka tsolo ra xihlangi xexo I nga na xona ni ku khegesa nhloko yaleyo namde okay swo ku xi cherani xa kona lexi se hayi leri ta teka tsolo leri ta remove maybe I guess a n'wi raha nhloko liya swo swi nga twiseki na hi ku swi te njhani a za a chingela Gagash a ridze and then of course hi continue ya mahlweni and then a continue tsala ku vatswari xavelana vana swakudya leli I nga ku lo dya tintsengele ntsena tanihi leswi nga vona you'll judge for yourself if himpela swi komba a ri ku tweni ka ndlala misa lowu. So in overall that's what happened. So na message wu fuku votleka Gagash ka info no aba happy mina nga vula tano aba happy because I was checking the reactions here like andri ku checking vona ka sukundeka and when I check here and fikeni ya ka laughing fikeni kuma masho no ma 5,000 something ya vanhu va nga react ku hleka which means obviously they are supporting the guy. So hey Gagash hey khoma swi tiya swi famba kahle swa your wedding zama matima because if you fail vanhu vo tala va ta va yimerini ku yi fiki yi fail. So khoma matima swi ya mahlweni a yi ku lo ku tikeni ka ha to tika futhi hi leswo.